Cardong non maritum arjiding krui pen apit puthon nang itum pen chitong tulong lo la pen na itum panili lamar jana paklang kon hekede lo nili sabso katora pen jong kene bi panda tabi pen jong sine palam pawan pa ilong ni lo puson lo sita me pini masab sovet thik pen sita me nili na itum panda non drop sumsia kai non paklang ko lasu paklang la bangso behind the scene la bangso bang sine pada subsuvet sedang di paklang pun la singing hello ni son si bori pon bom lo la son si kibang journey kenang dumhan mission son si behind the scene dan jenglok project son si upload hai ni sabi na paklang pon ni pani ni bori pon bom lo la sini paklang pon di la sinon nang itum pada di pen la bangso blog ni lang pon hek pen asap sovet pen sita menang itum han nang itum la bangso di channel ka support abang pi pan si balong video masih nang itum pada di pen la bangso alamat jalan lang panihat nana banggihan kita sil coba boleh nang ini lahar lung kita tak apa kan awan ada saya deh benar boleh action hantu mehek larung ni lo lagi hantu mehek larung ni empat oh hai Nasaan hasilong tengah po ini cakap hasilong produk pun mulu hasilong Anta hala tumhar ke than dige hasilong itu na yang non ke hasilong puji bunu lagale sabji nasi kado ka beto hadis ke pun isi belang hadi than pachini lihat pot hasilong mati ki punar jung mati hasilong tengah so than pachini dat pa explain tengah dah lo eta ngerti hansedong langkuri bom lo holo la bangge ini signature supaya ni ha mana promo bak lain mereka tu promo lah masuk kocok itu lah sih anak pulung dah kecok cip kan kalau apa lah mau naik para sama ni jom servis pe kawan mah apa dah telah Christian ni kau dah people laming jir deh cái này phu làm nhiều bài bằng làm nhiều đẹp bóc đâu cepat duk pick ah ini kisah pen non ceng tupu masalah tangte na dunhan masab sovet sita me nili na paklang kon igen lo kasi na itum asap sovet sita me ning thelo jena ku kelang ning samlung si nasi son si kewang journey same nili na si kipiklang kon ekti pani pante chumi na itum katto ka bile ki pidun kenang sot la sining thiklong nang itum katto ka bile same ni panaching on tik kana job sitting ni nili lapan surprise bar sita me nili long lo lagi naik kum kacing on pena job lo masih naik kum katto ko ipan me juru tik lo nasi ini upload bang ke lapan le so alamat jana sab sulit thik pena alamat jana bang lapan le kon na kasi thot alamat jana kapaklang long le ini tu